شا صالون كذا تقرنا نصاب كتو حرم كرو ده مريض الرابر صادق قربا كرت دولانيك من دو فاقور استلو وتي هر زمان ده سلطان مندور وتي ادي هر جب سلطان مندور هذه النابي Vural Tantekin بعثت خوج نافچه پاسوری آمده ما لوی دری هاتم دنی حیا 7 سالی خوجی لوی ما دیو بابا من دیاربکر ما لوی دری جمکالی خوام سال اول یاد بستان سرکه جم لوی خوان جبر کو ترکی نزانی بوم ما مسته دستیتشه مفتبو و مفته سری ما خصوص سری مشکل دجروی ماتم دیاربکر جم دیا خوب بابی خو پیشتوی لبرما جاردن و نگریان پاسوری جمکالی خو و لبرم Cumhuriyet İlkokulu bir Türkiye Cerrahı Beycan o piştivici Namık Kemal İlkokulu Cem Şefika Çetiner خوند Şefika Çetiner je mamusteti prani ve daika mebu yani carna medbir mala kuseri mecid düşü şmera cilacı dikriya şineki gelek balkeşe heci dişi vraji zenginiye kili koye veyxin piştivi Ali Emri'ye خوند Ali Emri ortaokulu ve lisesi ملوان در خوان قدانت پشتیویجی جواک ناسی دو سالجی جواک ناسی خوان آنجی هجی خواندکاری هم دوام تک مقت مزال بود ترکی پشتیوی دوام کمدست دبستانی جی کلیجا کردی هم کم بود پاشواچو جبر کو پرانی مثلا نسلکی به شانس بون سعودا معبو چما ام پرانی یعنی بری حشته و حشته و داجی حیا 12 سالیا خو ام کوچه شغلین ما آوه دفروت ما سمیت دفروت ما جغاره دفروت ما پیلاوا بویاق تکر جبروی دی ساجی جبر کو گل دناب خود کردی داخفی گوی متجد بو پچکی ابکاوی هیا چه بجن خیراوی هیا جبوی کم زمان جبیر نکر پشتی دبستانی tabii ki yani malbatı ben fakir bum babam karker bol fabrika iplike ya ta ya kupamutekin talvederi em şeş xoşku brabum mecburi derfete mecitine bu iyi mezinci ez bum jiber bu ez bum şokulcu dike sermileyim yani mukhudit ne dedi şokulum ana şey adı beni pişti şanoy vay aşpejiye dikin ya şey bu dibistane da demek verici makala vekir bre Şefika Çetiner de ilkokulda yani dibistana serekede şanoye ki bimeda çekirin bizori mendaliste mqanet khosas bilizm و بضعف شي تترسيام كدر كيف سردكي والله بزوره و باشبونه و دركتو سردكي ماليسكا خليست نافريسكي جانا نايبرا مش بيرك بيشتويجي دبستان ناوین دا ماموسه کمی ترکیه بوش قرار دنیزه ابراهیم چوبان به آلی کاریاوی اف شغل دوام کرد برا من هرتیا براستی yani ev لگور منه اش لیسکانی حز دکم جشانوی حز دکم هیا لیسه ور دوام کرد لیسه داجی شانو یک تایبته بو Diyarbakır Dicle Amatör Sanat Tiyatrosu. Haçte unha da bunu deri dest pekir. Tabi peşiyavici gençlik merkezi, Türkiye'de Bejin gençlik merkezi mi deri yani navendek civana bu. Lüve derici eçüm perverdi di le koşamın eçü brastici. Yani o navend koşamın eçü, hevalti koşamın eçü.
Jve dereve qetiyem û derbasê Diyarbakır Dicles amatör sanat bû. Piştî wî jî şanoya şaredariya bajarê mezin vebû. Wê derê imtihanekê vekir em ketim imtihanê û me qazanç kir em bûn profesyonel. Wisa devam kir. 2004 ji ber ku derfet nebû me bi tevayî bi Tirkî lîst. Yani carna me di lîstikê Tirkî de di navê de stranên Kurdî, an jî peyvên Kurdî, an jî diyalog di sê diyalogên Kurdî me bi kar danî lê ew nedibû. Yani ji bo stranê Kurdî dahî emniyetê yani evlekariya devletê li peyme digeriya dozve dikirin, lîstikê me qedexe dikirin, ne dîştin ku em bileyzin. Heya 2004 da derênerekî hat şaredariyê bi navê Mehmet Gündüz bi wêrekbûna wî û bi wêrekbûna koma me biryarek kir. Me got êdî ji xwe li bajêr wayê şanoyek devletê heye. Ew bi Tirkî dileyzin. Yê ku tên ijra dibên turnê bi Kurdiya û çiye nizanim. Yên tên turnê jî bi Tirkî dileyzin. Me got hewce nake êdî em bi Tirkî bileyzin. Me ji biryar da tevî komê û tevî derhêner me got em ê êdî bi Kurdî bileyzin. û ji 2004 da me bi lîstika Cembelî û Bineş û mala Dînat dest pê kir û heya îro jî hat. Ew xebat. Yani ew ku însanê me di zindanê dane, ew ku însanê me canê xwe didin. Yani ez jî ya ji hevalkê min didin ez jî here 3 sal 5 sal razê nexeme yani. Yani ji bo vê gelê bira qurbana wan be. Xwedê gelek pirin. Lê yê mesela yê navdar hene wek Hamlet, wek Operaya Strana ya Dilek û çîrokek zivistanê viya bi şanogerekî Türk aldûn dormen derhêneriya wê kiribû. Yê Hamlet û Dilekê jî Birêz Celîl Toksöz kiribû. Ew jî ji Hollandayê derhênerê şanoya rastê ye. û Luciano Iogna hebû bûyera jî me zimanê çiyê lîst. Di vê lîstikê de pir lêdan jî xwar. Leşkerekî sapık bûm di vê derê de. Kesên ku dihatin malbatên dihatin hevdîtina zarokê xwe yê zindanê wan taciz dikir. Gelek li min dixist. Pişîma tehdît dikirin. û ji xênê mala dîne hebû. Ew jî lîstikek bi rastî jî dibên ya efsane, klasîk tiştek wisa bû 6 sal lîstik. Ez bawerim ana jî bê lîstin ve heya sal kişi ve tije salon tije bibe yani. û yek bi Tirkî mesela özgürlüğün bedeli hebû. Aladağlê muho hebûn. Vana gelek bandor ew kirin li ser me. Yani ev 6 sala da çend hev lîstik. Bu xwedî hey 305 hev lîstik heye ama piranîşî navê wan nabirim. Yani ji xwe ser min bandor bike û şeqê ew kuştina min e yani mirina min e. Lîstikvanekî çi ye? Karî wî çi ye wexta dike daketî jêr ew rol li wê ma. Yani mesela dînekî bilîzim gerek ez dîn bibim. An jî sapıqek bilîzim sapık bibim. Qatilek kujerekî bilîzim bibim kujerekî yani vana ku ser keseyata min bandor bike ji xwe jiyana min lîsê Duduya da bûm. Min dest bi şanoyê kir. Tabii divê arê de jî li qehweyekî dişegulim. Piştî nîvro jî dişim qehwê, êvarê jî dişim şanoyê. Bavê min pehesiya nehîşt. Bu tu çima dişî şanoyê? Viya şano karê mêra ye. İşte bênamusî ye velhasıl falan et bêvan em goya hecî wela wisa tu şaşî ka bênamusîya çi me kiriye? Neyse qehwa ku elê cem dişegulim camcikê hebû. Bibarîn mağazekê hebû Orhan Usta. Yani wî kesekî xwendekar bû û pir jî yok bû yani bi hunerê ra jî eleqedar bû. Min pere sohbet kir got xemneke ez ê wî bînim lîstikê. Bi rastî jî yani ez bi veşartî çûm ew kir provayê xwe girt roja lîstikê em derketin ser dikê way min hêrt bavê min li vê ye. Tutarsın tabii ana diye. Kavana gundine fakire tişki nizane ana tişki beje dinav xalqê de me rezîl bibe. Yani var ok buma sor buma raştebim sersane binamı diçike ez ê çawa bikim. Wala neyse lîstik qetiya bê qeza bê bele em piştî lîstikê daketin kulîsê min hêrt hat got ez te pîroz dikim. û got biborîne min nizane bişano tişkî ew haye. Tabii tiştê ku wan diye ev bi Tirkî dibêjin aç kompanyalarê falan ye li
كومنتين عسكري جبوي وان أوك بكن بجوش بكن قو والله حاجة شانويا ما أبى أتديا نظام شيء إذا يا راسين شيء أبى تشتري من دوام كر جرنا أو دخيلي يا تقول تشما برواي خناقري تشما ناشوفلي تكست خوابتي ويالي يوم تقول حيا ما يرو تدجمني ما بتنديش تركي من سردك تقول نا مشاشتي كري أنا جي مشاشتي يدك يعني وصل دمك يا أبخات یک دولاب دیگره توی نابدا تو دریابا جهان برکنامه دینش هورش أخذ أمانو أخذ جبال أسكن واي واي أخذ أمانو أخذ جبال أسكن أي سينما يجلك حستك چه بو برز فیلمه که بو نوتو 7 به 9 8 باشنای بیرامن وکیلی که دورابو وکیل جه برهان شیمشک به پروژه که بیم دست بکر بکجی دورا چند رزه فیلم دنیا هاتن دورا جی فیلمه که منوتا مدافع چکر پشتی ویجی رزه فیلم سلا یعنی پرانی دوی دالیستم دوی دهاتم ناسین او جی تشتکی بالکش یعنی به سالان تشانوی دکی به صدان لیسکا دلیزی به هزاران جاران درد که بی سر دکی لحمو ولاتا دیگری به باندوره لی رزه فیلمک لحمو دنی دیده ناسین پشکی عجبه یعنی او جی سینما هیچی هست که یعنی میجیم به سینما هیچی هیچ نمیریه دخوازم دیساجی سر سینمای و سر رزه فیلم خبرت بکم لی آن در فتم پرانی رزه فیلم که لباکور تین کشاندم پرانی لسر ولکاریه و یه حقارت لگلی کرد که اجی نخوازم دوام براسی تکلیف تین نخوازم بارا بشغلم یعنی تو هیچی نکارم و بارا بده شغلم دنیا ویاج بنیوی خیز بکم دبه یه کمدی به بلکی آنجی مثل جواکی یعنی مثلا جواکی بعد دبه که دیسابلیزم اما ادخوازم از فیلم خود چک 10,000 دودیا دازه بشیم به خانم خود سونا خانم را و بزارو که من دلگش و دلگش 16 سالیه دلدا 19 سالیه چند دبستانه دلگش باشه هیل زمان داشته باشه کردی زنه لیا بچوک نزنه یه بچوک دم از برای خبردن دبه بمرا به زمان بیرامن بمرا خبر نده از زمان به شرطیه نه تو میگه چه موالا بسنه هایر دبه بمرا خبر نده لی اوجی که ماسیه کی میاد ورجی یعنی ما خورخ نداین دکن ما به کماسیه کرده دخوازم گله مبرا نکوه نا به کماسیه کن بجی شاش بجی برا بزارکی خورا به زمان خود باقفن برا زارکی وان فری زمان ببن چه آبه وی دگوی وان دا جی بگره یعنی پیش روزی دا پیش کی جی خود زوری بدنه باورم که وی باش به کردی جی باقفن پشتی قایون مابتن شارداریا منو رحمتی حوالی خود محمد امی یالچین کایا ما به هفره استفا کرد ما استفا خدا نگویم مقایم را ناشغلم یعنی هم نکاریم مبرا بکر یعنی جبوی دبار زارکی و بکم پیوستی همه به پره و به دباری بو بجرا بو ورا بکر یعنی آن تسالونی ولی بر جیانا خود دومین گوشت خورنه هرمی چید کن جرا دویجن دور دوین اv yemekleri yani باشه یعنی جانا براسو ضعف باشه جانا جی کس پروژه نایسلاویشن آدم لگور درونی جوا که ورخیات که یعنی باشقه تشکیتونه yani او جیانا منه yani تجارنا کده yani البر گلک که yani دخینم دنسینم حتی انا مثلا şey mi de mesela ser hunermendeki Kürt ye navdar proje ki anal servile koline ki dikim inşallah ku ser bike ve ku bikade yani tişte ku dukhazım bir dest bixim ve nevis bikade ve proje ki baş derkeve yani mes bavarım ve gelekşi ek bike yani denk bine yani li gormen şanoya Kurdin nine şanoya li Bakur nina
şanoya bi zimanê Kurdî tê pêşkêşkirin heye. Çünkü materyalê menînin nû bi dest pê dikin ji bo perwerdebûyînê. Ancak çoğu be mesela dibistanekî me em dibistanê me pir bibin yê li ser hunera Kurdî ne tenê ji bo şanoyê ji bo sînemayê müzîkê ji bo wêne ji bo peyker ji bo her tiştî ev û em şêwazekî xwe yanî tarzekî xwe çê bikin ew tarza me bê qebûl kirin ha wê şexê em dikarin bêjin ki bi rastî ji binê viya tarzek ji şanoya Kurdî ye ya an jî şêwazekî Kurdî ye وی چای دبی آنجا کردستان یا گستوسی می شکل شمالین می رونشتنا می آخافتنا می خواندنا می و خوارنا می چوندنو هاتنا می وانا هگر به کردی بن کجا تقلید بوینه یعنی جمیمستی دور بکن وی چای امتکارم بیشن اف کردیه لی پرانی چی مثلا لیستی می کردی شانویا می شهرداری بازار مزن 4-5 beşe okurin, amade kirin ve deri mesela peşvaziye ki çekirin listiken şanoy hatın desteme jixeni prani vergerin. İşte ku verger ji bandora vi liser Kurdavariye tüne ya li gormen. Yani bevate mesela prani 7 sale de şanoya Türkan da mesela prani ser verger etmeşe. Ka yani Türkiye mantığını yani kesinlikle öyle ya erev ya şanoya bir bandora hamu canete nasin tüne yetişkiyor. Çünkü kala şanoya İran etken ya İspanya etken ya Amerika etken ya Avrupa etken de ya Kurdav Türkan'ı ne? Cevabı bir xabat lazım yani imkan lazım. Burası gerek şanoger, hünermend, müzikşen, sinemager, vana rune meciye xwe bişoqlînin û ew ka xwe bidin serê bala xwe bidin serê ku rastî ji bo perwerdê pirtûka amade bikin projeye amade bikin dibistana amade bikin ku em di hêla hunerê de pêş bikevin huner nasîna milletekî ye nasandina milletekî ye mesela binêr an em dinêrin ew fîlmê 5 quruş nakin 5 kuruş nakin yel Amerika'yı lehen platoya da seta da ten kişandın ten em vandera temaşet kin em dibin xwedî çandavan em hini hamburger adibin em hini pizza adibin kola adibin nizam hini Marlboro adibin hini nargile adibin hini gelek tişt adibin vana çiye vana transferiya çandeye kültüreye zani vana dikarin uya bikin çima em dikarin bikin Çima birasıcı filmi me peş, şanoyer me peş, müzikşeni me peş ve biçim tünene. Tekiliye dinavme minu vanda men divarekli asya kiribu. Herkes haddi xudu zanı. Eğer haddi xudu zanı be evcili emberiyete bir rezdari tektiçin yani tekiliye xudatini anji çizdesi vancı bir taksir nakin yani tezaiz bibine tensert. Yani ciberi mevk nedi. Problem nedi duvand. Yaşa salon kazaydı germanı sokka kuduvarım kurul demire duruvarı Sadık kurba kalke doylanik bin doyva